I personalitetet Ivan Greco, želim smo na desktopu i pokazati kako da skinete Slenderman. Horror igricu. 1 GB nama, ništa posebno, uvijek vam je u deskripciji. Javlja vam se Vinrar arhiva. Što mi ti Slenderman? Ovo mi sve ovo. Kad sam ga prvi put čuo. I ovako će vam se link otvoriti, stisnemo on, imamo malo to skravamo, stisnemo download. I skidat će vam se preko Vinrar arhive. Ja to neću skidati sad i da smorim se student. I da se ovako i pojađu sam se to i to to. I kreći ćemo se skidati i to će biti to. I onda ekstraktujete ga pa valjda će biti odmah setup ili će se odmah moći ja tako da to bilo to za epizodu. Subscribe, like, komentar i on se gleda u sljedeći epizod. Pozdrav!